Nyakon Pola, Modagba Gunani, Nkonyanya Antonia Krapa Asari, Agbamila Gosa GHTVG, Niva Chito, Ni Mpogana, Nyapo Togbi, Daka Ikan Kwenya, Togbi Gobo, Dake, Wevelia, Ta, Amwajilo. Stand up for the champion. Ghana, are you ready to play? Are you a young budding talented footballer between the ages of 10 and 17? As a parent or guardian, do you have the next Asamoah Gyan, Michael Essien, Stephen Appiah, Dede Ayew or Richard Kingston? George Ofori Sporting Academy, Gold Sporting Academy is here to help you nurture your football dreams. Gold Sporting Academy has modern day training facilities. They have both boarding and day facilities at Afatime Biakpa and Klefi, all in the whole West Municipality, Volta region. They currently have residential facilities in Kraship in the OT region. They also register your wards as FIFA players and run mainstream education for them as they develop their skills in becoming football greats. They also give them scholarships abroad to further their education and football career. For more information, contact 0548 680 766 or 0244 655 144. Gold Sporting Academy, Onyi Megagla. Go for gold. Gold Sporting Academy. Strong man, go for gold. For the champions, stand up. Yo, Nyawezo. Tabi. Aku magdadoga injino. Ndi chupeto Ado. Nyawezo. Yo. Nyawezo. Awi. Yo, tabi maruko agba na mieva. Ni jijimba mianya amucho fiadudua pakpla history biadacho like yibachi afia agba ta moda kukuma bio afi na bazu togbea ikanya fia nkwa moda kunko ke la show afi oko vado fia Nko no si Festus Kofi Gaga. ka moda kula ko jo afi o va tronco no ba togbi gobo daka wevelia dake Wevelia. Yo. Ne ulo to fiare mi atea. Fiancoli ske iwe we title. Ya choganala. To go private name. Allo apame koli ha. Agobura ka Wevelia. Fiancoi allo zigwa bakwema. Abele fiare na nyinyi Wevelia. Zigwa bankwa para fa kiri vetona metro. Agobura ka ko emiyo. Tani bazo Wevelia. Togi maraku hafina chitoto nonya afia no la ogba maraku fike ocho afi over dobora afia Abele wonto nyana nyaka kata le bu mizumo chu mi mochi tu tapare afaro mochi aka bako mio mamna fiba yini mochi mi chole mochi mi va no inde bene afro mi chole mamna fiba chito maraku chito afia nkwa kwema alo nkwa relashi afia gba obanya chito a Alquel no si koyen awudome state ya awudome chito la awudome ame awudome doa alo division wa ole adre ya pefia du gagner ayina wasi du bo plero konta avec Bame, Chibu, Dafo, Hafi, Chitova,
était encore que nous n'avons pas connu à où de bien haut. Quand doit encore les chers ici, de mes pays de Mamouti, encore Kata ou Choa Fiare. Avec Chitua, Toya Pomnela, Chiole, tout dans la Fumacan, you have a spring. Tu vas chiter la fière, ta fière au chito. Toi, mais chiole. Chito gomima. Le coucou, chito toa, doka wala wonya. Chito toa, n'a pas d'envie vite toi. Il y a un peu de dé. Sinon, on a. Ok. Tadi mada coucou, chito toa, doka wala wonya. Un chito toa, tu me dois vivre toi. Il y a un peu de dé. Ake, do kukubuga perang ma midela. Tasisi are, tasisi gao, le mia boy ba chawe. Mika yone hawa labu. Ye pona role tomame. Kamanya besha ba pe nyao nyao. Mi wone season game leon. Ne to mi bara fiara. Afi mi gana reme. Dana. Abela le ha nyeme pe do ba paro. Ya sino to gari o ha mi wone. Yenye bede do ya. E wone. Ya choblema ke. Abe apalafa dene, alo palafa to. Bede do ya, alo chumi do ya. Isne chapa fomo o tabi wona ya ka. Akedo to me don tonto anya bede. Tadi mada coucou nya jimba mi nya chobo. Like mi kova do afia. Pela tourist attractions you can all the drama, but the Kukuna, Nablonyana, Namicho, Amonchi. Bien pas faire loi. Mais ce mot fait qu'il t'aurais tapé tapé. Tapé ma méthode, mais non, tu vois, il y a ben, bébé Togo. Il me va la fille à Amaro dans une fille va. On n'y a pas foi au nous, tout y a eu. Pas photo à Chumido, allo metal processing, les vous bébé. Alors, le gazé, ou smelta, yao, le piste, ni au kata, ou Chumido à Ogaligba, au vaso trozu. Nous papa, l'oli mi yana be tourist attraction. Afuma o yana be cry eve. Ave mama, alo tuma ya, ela yo yana be cry ya. Ena ni taban ko bachu be cry eve. Kake n'oli baro gba, yo palafa tova yi. Smelta me o rayon le. Eyo formule. Ni engineer yo be anili. Alo akojo akochireji wa azunwa o katamble mama technology ma yefu mara kamelemo ya chitu to me ba do puma ya me obu to ko no ba bu fi ha remna choli ta me avio na bele do viem to ya hanyi me apemu kaka paka to nya pedete nana hali nya ble mama pa nya ota afina to go no wa apoko no sia te para le tongo la fuma de tourist attraction eba te fama we ba mama ga i vo ba ke vo ya unye na to go benareme no be afifu to no ko la fuma adidi ma azunu popo le manu popo alunu yo mi lebe tourist attraction relic wo alunu na yo ka li egba wa po mi yo cho da no lebe ele yo wo mi nya poko nu na
ti o ado apokran aganya pokonura ba onyauta aka preserve environment ya o kata o nani emi gbagba mi apoy sapo boti udo fala fatwa o kata o gali. Talking about miapa ani azara liwonya oduna la chitoa azali eduna sai vetu kokata kule oduna dawo ya na we o chuchuza mamuto be o chuchuza ma mi ami tue pare ma fe agblede fait ma nuku va bojia il y avait des gens à l'autre teruru et ma media et le goumia tombe pas mon zozo faut pas peur le voir ça ou afimili la fia au rankuyi voir ça mieux au voir ça les afitu chou me va fia elle igba ou ya va wome tane des gens ma dojia et le goumia tombe pas mon zozo bi na da fuma baro kuma ta wori do gbara afi ba o da bakan da azanu. Okay, comme ma da futa kama amada shara ta ya fi makwa E amada shara ta yi to amada shara han dena ke afi tutu o na komola na dogia pasisero la fuma emrona alo ebiona no menya chipufu wa matatu ya hiyo etamenya mdoka bona marako kama yota mfunachi atu chuchima odela fuma fibia ba au komura fuma. Okay, ta tojiwara kama la achiaji kana mara o manye chionyo di tojibo no yo kaka tan leo ni yewa ba fort aro yin ba tan leo ta o de na fuma ikata menu na yoro home aba me bato me ko sabu afi grafia ta yoro ma enyenu je ta na va ma pa mashana nu je me ta ne me o me va popura o do me duare o na ba conta fi me va popura fi mare do me kanwa me va popura fuma donc combien temps bouilli ba me fa jojo ma mutinya ji afia kaka ai do bakan reshara ba woto nka kinya gwa mi kada na popure a wudu ma fiatu ga ma shi kanya nya washi a o deba a lo pupu ga a chowu nga kami Aku buku kwaro yo ko la afia atan kuncho ntina mizia o buku poli hame cho brema varogba akai yiyo to tromoa vuru kavala ke gamreme akachito me pa buve vitoa oyo doba sonde e kaga ligba sikele honore ka oyo ka sopeme oyo ba grumi oyo buve viare nyagba oduago obuna ma pe muntinya na pa jijonya kunyao apanyao okata hama na urego bona ni subo o kali egba kakata abu brema boa evito ma bonami sonde kakalifia we agrumi ta agromi plus sondia akwaji konya opona gumo a o rei vevio njona jijogo mi ponao konyi fawe ha me fer ponao kaka hao jinarawa o katanye konyi fa hao okatanya kurupa hao jijo hao jijo nya o katanye jijo hao ta watanza agumana jijonya kpla konyi fanya okata okay I know we just control it, it's in my blood now. Thank God I made it, oh we now by the spirit. I know we just control it. Down on the beat, it's in my blood, it's in my blood. This one is in my blood, it's in my blood now, it's in my blood.
Don't let your poverty make noise. Tilapia kpla true. Okay. Abumao nya blemabu o chove nye kurena pe culture tunun akanya gabara nani ditinto dakanye gumbe nani edanyi sonde edanyi city yapi egbebe yiwa ebubu gabava oyo robe akpese eyi gale fifia tozi ntoa oyo be zibo yes na buma di fifia ebu kokatan tozi egbefe bu onye ende kakpe kutu poku vivito kakane dibi ayo du koya na buma di fifia macha dodoge oyo be zibo egbefe ife ebu wema agorebe ye ha to vuvu me ye be asafovu chitoa eli abele kule Ghana du kata me kule ne abawo yin akami po ya ha jijo na machichi aloka tore me foni nya nyare jo chito du ko jijo popo ma yeponi inya safobu yebu mega we ha ba kan wu ha dina nkaka bu yi ma review abedu production o bona lo ma onu te fa wa ma ha do abu e chodo viviro mi donc moi ku fondani ya na la jiajifia le visage fier pour la ton voisin 36 years. Maraku wa achievement yuka na wo maraku ata na biara chwenchia o banye to achievement to call for achievement le yin populaire oli chitoa mi tunavivi nye school e tu school gerio c'était comment la femme il fait lui ami actif anu bu yo mi wo yenye open up mo mi recho e to up mo recho ne ya fi mi ro ga mo buire ala bono fa buye mi de ya tapi mada kupulo Okay. Akariba yo le do be baba ni feru pali me ya mi we da kariba do makata afi du bu to ha wa we do ta pe il y a tout le les sauces femmes au Danemark au pays puis fait mes galagies même à 13
polyclinic, mais le cours tout l'expansion, fifia, mais fifia après. Nous me va au clinique, il y a maternité clinique, il y a LM, à Caribo, au catacombe, ni voilà Caribo, tu es au Takradi, 3 points, mais des chocos, comme il y a un nous pour la faire. Vous n'avez pas un catacombe de doigts, c'est mieux, nous aussi, que va répondre merci. Toby, ni da kuku da Dakota, 1950. Dakota Chitogoma from the beginning to the end. Adult College, Mautura Fuma, Yenye, first of its kind in West Africa. Chito Otuira. Alors, nous avons un self-help communal effort. Nous avons un révision à faire tout le monde. Kaka ufo block lemi apeta mi ko yi aka makofi ko bora ka de 11 yepe fialu yo yenu mama o je ko mafia va du fia o ko makofi du fia 1950 du fia o je ko me Chito Development Association amayo no ngani no manye the late Ike Asam HY Adai GNK Adai o je no magome I feel Valère Makofi Dofia. In 1940s. In 1939, Chitoro Museum. I feel Museum Mwakaka. In the 40s, I feel secondary school, Nava Dugirema. Oro Chito, Oro Fipo, Oyo Chito High School. Ya Moto Bu. Ya Udome secondary school Vado. Odo school mare afia wọn akọji si le fifie never magban told the school ma video paper throw it at this Saturday takanyi the late Margaret of Abaleme Ajaku Joe Misirari Alba Chitopa education I did for several years. Alba during the Second World War Chitovio no Cambridge University. We hold the board rapa Yao Butambu Yanye People's Education System Manumatua Yo Hardware College Between over Ponuma Fairfield College in Birmingham. You travel in Denmark, but your folk high school. That's a school management in the whole of West Africa. At Hardware College, man, the Popo. With Danish, play internationally, Russia for contribution, America for contribution, Danish principally. Mayurura Kataka record alone, Sukumata Governor Listowell, Savango, the first Governor General. She took on your bedroom of Vapevalu, they never pay effort to Sukumata. Never so Hi everyone, so we are here at Valley's Hot Pots, my place of course, and during this time if you don't have time to come out, you can order your food, will deliver to you, come pick out or come and sit here and eat as he's doing. You can call us on 0244573002. Call us for this your delivery. Don't let your poverty make noise. Mr. Cho Chitoji because you got the Anisa and Chito da suku da platomo yingora Chito Duamapa Akpa nye questions so nyake na jijim alo bakae na jijim ba ya doda nyakwa government akpo afi
bonuma weleji such a government ya kwa plonyare fifila chito banko di education kwa nuvuvuta ene nama okay chito to chito osu education center kama sababu jiru le development wa ni ko ba to tare mi chito to go chito na education center nyam to mi wa go education center how le school dere e mo jo to pe school e chiwa no pa no ko school ya mi am to mi to ngole o we ko de be ko yi sana government e bo mane du ko la ba chito ne ke le du ko si do e mi ko le government to be taro ji nu be self help na chito to mi je ko me ko ta ne du ko ba chito ne ni wo le ko si con le papere du con e le venuto a mi e che un comandante giro robo be ci to dice venuto a mi e ne mi wo ku pete ngere ci to figere e giuro to e fio da scuola vel figere we pa po mama non to ma ya be giuro a come e fio pete over the school, a crowd to the commissioner of but also tax. If you want the school, you will talk with the put up it. If you the school, a man, government school, a chito tong to school, we are very senior school. In what says the middle school, or what the JSS. I'm a cocore. So my mom school get Chito taught to senior school, boarding school. Teacher converted family Chito Fiji Ofiano of the school, Choblema, Ofiano Mofetu for 2 years. Happy Jirubado. And then you call a local Silani go, you call a Jirudo, but the Parliament of Gura, and then you call a premium Badalobi, the Mabojo, and Pereco Jiru. Tobi, madakuku nkela du ya ma ikanye peparento na jijincho nyakwa jidudu akpo. My brother go be ko be chitu chere ru ku yi. Ko si to gere ko du ko ba tare ya. Asobo. Ke yo mi la mbevi tande li. Panto nye do tape allo cogli tu mio no subo che non vedo le mata si fia vabbè clinic mi ro fia ya pe katmete ya o katama ci tu dure reo au do ma tu giro ha e fiuva fia mi le turegi be wazo hospital le veto non no va vidi pro wa nyinu ga ya o mi le fia mi apoi na du ko abe to na ni o kata wo government o haba don gba bayi be wa upgrade afle wazu polyclinic o da kam na to mi le tu ho ni ke tu mi le hospital pete jiru to a ko mi o chito ni ke tu ko che jiru mi e se gbe wa ta na mi na tu ko le su ka jere ko mi fe nya nu kan be bo e jebe jiru ne to lo mi no wunu never more town road way at the from erosion ela fude chito ya nya dukanto le whole west district wa po me ba mo wo town road so wo na mi wa ka te gbere clinic yan yi esu nle tu ne mi cho bi fina to pa pe no kan blibo mi ti vo pete government e wa me doctor de be me on to government yego ka hobole fimne onto ke ko chitolo ni go tu che jiruru tarota perere jiruru onto dolomi eni mi go mi je emi wunu ke mo koji na chimalore la koji boto we mo operation la ji afi la kwa cha ko ngi funo le vigile na chimalore anwa ela be chinana
ta ci la le ve longtemps non to va ci ne ci nya be e no peut-être bol ho peut-être non to we non la bo le mian eso mian to minya e ci ma ko le to me prendi che le non me balance là e disturb na ta bo hol ko de mi le pam mi ero te fere e to me to ku ji me to no balance ma ka bu de bo ah disastre ve ta to si sioli amunganglele magbo kuku gbegbo ta mi hinchi yo peut-être meilleur o a o donner le veto do fait scouvue que bodu ko bo ko choy sto scouv so bale u wo was du za sarem e chi da donne après nous jo peut-être wali veto maga tak bale ni mi tu mi le ni auto ora non ne mi choy fino ku mi mi va quella però tu ti do koto e mi giru ne per e lebe e per miau e mi uni gimi Obi pada buku message kai la shi wona view kata yo la tu amakla yo voda kata o message la vinha pete message ale sei tu maga te guaragi ya fa non so e Ole do government to odare ni development ni anto mi awo sabu project ni magadalo bodolo mu kakane ga ine vinyo la beta pa papete ni go pete matu ore kai e discipline allo lo ji o mele tuono tani be veto ni go pete ni mi atuoi ke mi lo o chen e mi aga tu yi aba ke mi lo na wali de elebe Luigi o discipline eno tu ya kuma aga kororo akote bare ko chino mara ko yi Tobi akpa mara ku kuna mi ganyara hiam chubawa mora la liba mi atava o mi atava fa abole bu mi se akpa ka akpa mi a tenya pe okay my name is Antonia Krafa Asare. Live on Gosa GH TV and Avatime channel. If you want more videos, subscribe Gosa GH TV and Avatime channel. Thank you. Bye. Subscribe and like Gosa GH TV. Only legal.